Lionel Messi azakina igikombe cy'isi cya gatandatu hamwe na Argentina nyuma yo gushyirwa mu bakinnyi baserukira igihugu cye mu gikombe cy'isi cya 2026. Messi yafashije Argentina gutwara igikombe cy'isi cya gatatu muri Qatar 2022 aho yanatsinze ibitego bibiri ku mukino wa nyuma batsinzemo Ubufaransa. Uyu rutayizamu imyaka 38 yaramaze iminsi ashidikanywaho nyuma yo kugira ikibazo cy'imvune yoroheje y'imikaya ubwo yakinaga muri MLS mu ikipe ya Inter Miami CF. Guhamagarwa kwe bivuze ko agiye kunganya na Cristiano Ronaldo mu gukina amarushanwa y'igikombe cy'isi inshuro esheshatu. Ibintu nta wundi mukinnyi wari wabigeraho n'umwe. Messi yamaze gukinira Argentina imikino 198 kandi ashobora kuzuza imikino 200 mu gihe yakina imikino ya gicuti izabahuza na Honduras muri Texas kuwa 7 Kamena ndetse na Iceland muri Alabama kuwa 9 Kamena. Uyu wahoze akinira FC Barcelona na Paris Saint-Germain ari mu bakinnyi 18 bagize ikipe yatwaye igikombe cy'isi cya 2022 bagarutse muri iri rushanwa. Muri abo harimo Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister na Enzo Fernandez, Julian Alvarez na Lautaro Martinez. Umukinnyi hagati Giovanni Lo Celso tarakinye igikombe cy'isi cya 2022 kubera imvune nawe yagarutse mu ikipe y'igihugu nyuma yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2018 mu Burusiya ariko ntakine. Argentina yanahamagaye bamwe mu bakinnyi bakiri bato bateganijwe ko bazaba aribo bayobora ikipe mu gihe kiri imbere, harimo Valentin Barco, Nicolas Pazzo na Aguilar Simeone. Abakinnyi nka Jose Manuel Lopez na Thiago Almada bo bagiye gukina igikombe cy'isi bwa mbere. Amakuru itangazamakuru yavuze ko myugariro Marcos Acuna atahamagawe kubera ikibazo cy'imbaraga nke n'imvune. Argentina iri mu itsinda rya G aho izatangira ikina na Algeria kwa 16 Kamena mbere yo guhura na Jordan ndetse na Australia. Bamwe mu bakinnyi bahamagawe mu ikipe ya Argentine mu bazamu harimo Emiliano Martinez ndetse na Jeromino Ruri hamwe na Juan Musso. Abamyugariro harimo Leonardo Baredi ndetse na Gonzalo Montiel, Nicolas Tagliafico hamwe na Alessandro Martinez, hakazamo Cristiano Romero hamwe na Nicolas Otamendi hamwe na Focando Medina, hakaza na Nuhue Molina. Abakinnyi bakina hagati ho dusangamo abakinnyi bahamagawe n'ikipe ya Argentine harimo Leandro Paredes hamwe na Rodrigo de Paul, hakaza Valentin Barco, hakaza na Giovanni Raserco, hakaza Ezequiel Palacios na Alexis Mac Allister hamwe na Enzo Fernandez. Barutayizamu dusangamo Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone hamwe na Nicolas Pazzo, hakaza Jose Manuel Lopez, hakaza na Lautaro Martinez. Abo ni bakinnyi 18 ikipe y'igihugu ya Argentina yahamagaye mu gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi cya 2026 kigiye kuba amateka adasanzwe ku mupira w'amaguru cyane cyane ku bakunzi ba Argentina ndetse n'abakunda Lionel Messi. Kuba Messi agiye gukina igikombe cy'isi ku nshuro ya gatandatu ni ibintu bikomeye cyane mu mateka ya ruhago y'isi. Ni urugendo rudasanzwe rw'umukinnyi watangiye gukina irushanwa akiri umusore muto kugeza ubu ageze ku myaka 38 ariko agikomeje kuba inkingi ya mwamba mu ikipe y'igihugu ya Argentina. Iyo urebye uko Messi yitwaye mu myaka yose amaze akinira Argentina ubona neza ko atari umukinnyi usanzwe, yabashije guhindura amateka y'umupira w'amaguru mu buryo budasanzwe. Hari igihe abantu benshi bamushinjaga ko adashobora gutwara igikombe
hamwe n'ikipe y'igihugu, ariko ibyo byose yabicecekesheje muri Qatar 2022 ubwo yayoboraga Argentina igatwara igikombe cy'isi cya gatatu mu mateka yayo. Ni irushanwa ryagaragaje Messi nk'umwami wa ruhago, cyane cyane nyuma yo gutsinda ibitego bibiri ku mukino wa nyuma batsinzemo Ubufaransa. Uyu munsi rero kongera kumubona mu ikipe ya Argentina ni inkuru nziza cyane ku bafana b'iyi kipe, nubwo amaze imyaka 38 kandi yaragize ikibazo cy'imvune yoroheje muri Inter Miami. Umutoza Lionel yongeye kumugirira icyizere. Ibi byerekana ko Messi atagihamagarwa kubera izina gusa, ahubwo kubera agaciro akomeje kugira mu kibuga no hanze yacyo. Iyo Messi ari mu kibuga atuma abandi bakinyi bagira icyizere, abafana bakagira morale ndetse nabo bahanganye ugasanga bafite ubwoba. Hari ikintu gikomeye abantu benshi bari kwibandaho. Messi ubu agiye kunganya na Cristiano Ronaldo mu gukina igikombe cy'isi inshuro 6. Aba bakinyi bombi bamaze imyaka irenga 15 bayoboye ruhago y'isi, bahora bagereranywa bahatanira Ballon d'Or ndetse no kuba umukinnyi mwiza kurusha undi. Kuba bombi bageze muri aya mateka ni ikimenyetso cy'ubudahangarwa, discipline ndetse n'ubwitange budasanzwe bagize mu mwuga wabo. Mu by'ukuri isi ya ruhago ishobora kuba iri kubona iherezo ry'ibihe by'abakinnyi babiri bakomeye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru. Ariko nanone ikibazo gikomeye kiri kwibazwa n'iki: ese Messi aracyafite ubushobozi bwo gufasha Argentina gutwara igikombe cy'isi? Igisubizo gishobora kuba yego, ariko ntabwo bizaba byoroshye nk'uko byari bimeze muri 2022. Impamvu nuko imyaka igenda yiyongera kandi amarushanwa y'igikombe cy'isi aba asaba imbaraga nyinshi cyane. Messi ashobora kutazongera gukina imikino yose ku rwego rwo hejuru nk'uko twari tumenyereye, ariko ubunararibonye bwe bushobora kuzafasha cyane Argentina. Ikindi kintu gituma Argentina isa n'ikipe ikomeye nuko itishingikirije kuri Messi wenyine. Ikipe ifite abakinyi benshi bafite ubunararibonye ndetse n'abakiri bato bafite impano zikomeye. Abakinyi nka Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez na Alexis Maki Aresta bamaze kwigaragaza ku rwego rwo hejuru i Burayi. Aba bakinyi bafite imbaraga, umuvuduko ndetse n'inyota yo gukora amateka mashya. Iyo ubahuje n'ubwenge bwa Messi ubona ikipe ifite amahirwe akomeye yo kongera kugera kure. By'umwihariko Enzo Fernandez na Marc Aresta nibo bazaba bafite inshingano zo kugenzura umukino hagati mu kibuga, n'abakinyi bafite ubushobozi bwo gutanga imipira myiza no guhuza ubwugarizi n'ubusatirizi. Ku ruhande rw'ubusatirizi, Julian Alvarez ari gukura cyane kandi amaze kuba umwe mu barutahizamu beza ku isi. Kuba afite Messi inyuma ye bishobora gutuma arushaho gukora ibitangaza. Mu bwugarizi bwaho Argentina iracyafite amazina akomeye nka Cristian Romero na Nicolas Otamendi. Nubwo Otamendi amaze gukura, ubunararibonye bwe buracyafasha cyane equipe. Emiliano Martinez nawe akomeza kuba umwe mu nkingi zikomeye z'iyi kipe. Uyu munyezamu amaze kwigarura imitima y'abafana kubera uburyo akina imikino ikomeye ntabwo bafite. Iyo ugeze mu marushanwa y'igikombe cy'isi, kugira umunyezamu nka Martinez ni inyungu ikomeye cyane. Gusa ntabwo ibintu byose byoroshye kuri Argentina. Amakipe menshi arakomeye cyane muri rushanwa. Ubufaransa, Brazil, Portugal, England ndetse na Morocco byose biriteguye cyane. Byongeye kandi amakipe menshi yamaze kwiga uburyo bwo gukina na Messi ndetse no kugabanya ubukana bwe. Ibi bivuze ko Argentina izasabwa gukina nk'ikipe yuzuye aho kwishingikiriza ku muntu umwe gusa. Ikindi gishimishije nuko Argentina yatangiye gutegura ejo hazaza hayo, guhamagara abakiri bato nka Valentine Barco, Nicolas Pazzo na Giuliano Simeone ni ikimenyetso cy'uko igihugu kiri kubaka ikipe izakomeza gukomera
no mu myaka iri imbere. Aba bakinnyi bashobora kutabona iminota myinshi muri rushanwa, ariko kuba bari kumwe n'abakinnyi bafite uburambe nka Messi bizabafasha gukura mu buryo bwihuse. Iyo usesenguye neza ubona ko igikombe cy'isi cya 2026 gishobora kuba ari cyo cya nyuma cya Lionel Messi. Niyo mpamvu abafana benshi bazaba bashaka kumubona yongeye gukora amateka no gusoza urugendo rwe mu buryo budasanzwe. Messi ntabwo akina gusa nk'umukinnyi, akinana umutima, amarangamutima ndetse n'icyifuzo cyo gusiga umurage utazibagirana. Niba Argentina izitwara neza muri rushanwa, bishobora kongera gushyira Lionel Scaloni mu batoza beza cyane ku isi. Uyu mutoza yakoze akazi gakomeye ko kubaka ikipe ifite ubumwe, icyizere ndetse n'umwuka mwiza. Abakinnyi ba Argentina bagaragara nk'abakinira igihugu cyabo bafite ishyaka ridasanzwe, kandi ibyo ni kimwe mu bintu byafashije ikipe gutsinda mu myaka yashize. Inkuru yo kongera kubona Lionel Messi mu gikombe cy'isi ni impano ikomeye ku bakunzi ba ruhago. Ni amahirwe yo kongera kureba umwe mu bakinnyi beza babayeho akina ku rwego rwo hejuru. Nubwo imyaka iri kugenda ishira, Messi aracyafite ubushobozi bwo gukora ibintu bidasanzwe. Abafana ba Argentina bafite impamvu zo kwizera, ariko nanone bazi neza ko irushanwa rizaba rikomeye cyane. Ikizwe neza nuko isi yose izaba ireba Messi na Argentina, ishaka kureba niba uyu mugani wa ruhago ushobora kongera gukora amateka mbere yo gusezera ku gikombe cy'isi. Ni nako natwe rero dusoreje ahangaha. Iyi ni Pacifique Sport Official. Nibagiye gukora subscribe ndetse na share, like na comment kugira ngo tujye tukugezaho amakuru yabone bwa mbere uri wa mbere. Kandi ntimwibagiwe gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu nkuko tuzifite kuri TikTok ni Pacifique Sport Official, ndetse ukadukurikira no kuri Facebook ni Pacifique Sport Official. Ukahita ujoininga page ukajya ubasha kubona amakuru agezweho ya vuba vuba ku isi ya ruhago. Imana ibarinde.